Solve ang rides. Boss ka ba? Wala ligo sa bye-bye sa ligo ta to liwat na. Lumabalik ko sa ano gisi. Nayawan ka gito? Diri. Dito sila ka tent sila. Mark, bro, may sako ka da? Butangan ta kapaya, sunod ko daw. So dito na lang sila mag-tent sila. Dito na lang sa likod ba dala?
Maghapon na kuya. Lagi din ako. Yan ang ito. Dito, one, tison. Ini kan pati ni. Video ta. Full ko motor pero may ticket siya tingkulo kapito lang. Bro Greg will demonstrate how to be a Boy Scout. Piso lang ito niya. Well prepared. Dapat pulo ka na pulo piso ka na. Tapos sumaligya ka pa. Sabi ko karon pa sa gabi ano sang tent. 99.99 Good line na kung dulom na no. wala mo? Sa kami, magbalik bro sa normal, mag-Christmas party dalawaan, maparapol ko motor. Tapos, sa piso lang ang stop. Kalay pulo kada isa. 99.59 lang. Para wala sa tax. Tapos paligyagin ka mo dapat para paligres. Sabi mo. Denim jeans, broken dreams in my pocket. Golden thing round my neck like a locket. Carve your name in my mind, cause you caught it. You caught it. You're golden, golden. Honestly, you know it. Me under the street like at the so I could show you. You're golden, golden. Honestly, you're glowing. Me under the mezzanine just so that I could show you. You're golden. Yeah, you're golden. You're golden. Yeah, you're golden. When we meet, hold my hand in the darkness. Summer heat, bodies laid on the carpet. Eye to eye, glistening. No, I saw it. I saw it. You're golden.